Apay aya, apo manok kau kadita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibirok ko nga ro diti signal ko ni cellphone kau. Tapno makontak ko ni Anghela my loves kau. Ay, Anghela manen. Ay na manong, uray pupuutam ti kunak. Agsina kay tumot langit ti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adday jayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapon ni apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tap na makontak na ni Anghela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimat ang reply ni Anghela my loves kau. Agaw! Umay kan at mapanta ni di bangkag tainta nagaradaw. Napuno tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay abatultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na'y bangkeng. Anyat pampanunod sa maya. Madana kanak nga rod tatang. Tadibet ag-reply ni Anghelan. Anghela? Jay ko na manubiyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw titisa na nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. Iso adi na masangaw ti mangkuntakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kasla ada pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kinaibagbagam. Rumarak man langay. Papanamanan ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita matadalan mo ahagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit di nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumero nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Ha? Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan na ka lang dayta nubyam. Kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no may scam ka dita. Palagi din. Ludan niyon ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay bagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak man na naadjigayim mo, ani ago. Di ka ka di makonsensya, ti kas nangararaminam. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masayang anak. Da iso nga min ti paraload ko. Amumat, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Anghela my loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinara kanyak no awan kwartak. Sala makisinara kanyak no ibagak na itakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan kamo dos de jano biya manong. Mamati ka kadi kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ije store, kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jackpot yun na maramid niya Anghela timang mudus kanyak.
ket no labnak day jay. Apay, di mo madlaw ay manong. Ano adala ka sa pulan na ken ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam intonated mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayunan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio paray. Busy ka ka na eh? Hello, Baralo. Kaping imamag ka? Pagsarak na kumaparay. Tahin taman mo't ag-relax. Ay, kaya nga na pare. Makila na lang, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kasla na problema? Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron paray. Jak ammo ti aramidag. Marikrig nak nga may naluklukwan nak ni Anghela may loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngay may ka dito Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaag. Sweetheart. Kaya't masawan Anghela. Nobyam tigayim ka. Pare Hulyaw. Nobyam ka di mato'y nobyak. Kwa? Ay, ne, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo Hulyaw ken Anghela. Hindi ta kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, Nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat tanaluklukwan na kitibabay amanobnobyak. Nusandak ngay sukat. Kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang. Ta mapanak agarano. Kan nagmulay tinaduma-duma anatag. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Hala nanang. Mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun di agaw, nakasapsap ay, mapan ka na ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy. Talagang ada. Kala, tagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, Tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agaramanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din namang nobya. Saan tatang? Sakit lang ti bulsa ng ita babae. Gumatang aklatan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay ket no day tati kayat mo anak ko akad dawan nagas na. Adalakid di gatang mau di nasayaat.
Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kao. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang tinukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya. Hmm. Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago, Manong. Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umikan Manong, itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake Manong. Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho. Tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Yagyaman na Agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad-adala ka na imbag. Nasayaat no kasta ading ka. Itultuloy mo saya aton ti panagadal mo tapno makaturpos kantaw. Wen Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga iti nobyam nga agnagan iti Anghela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasan gaya man nasaya at ti ugali day jay babay. Naimbag man ta sininaam, Manong. Sana may kariday ti ababai kan ka. Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka, mate. Uwan tata, handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw, nasapa na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim tun ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin tata, inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mapit lang ta, ayabak ni Jaw ta, kuyugin na ka. Ito doon ano sa dinaw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Lay, si kamat gayam pare Hulyaw. Naimbag man ta nakapasyar ka nitaw eh. Uwan pare, umana ko magkidaw iti pamakawan mo, gapo ka nagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Hulyaw. Nabayagan na niya pasamak. Nabayagan ngayon tanong ko iti lipat. Kinapudno na, nagsiya na kami kanyang hela, ta sana nasaya at aramid na diya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaang na ta sininak adagos na diya babay. Uwan nga rin pare, manglok-loko na diyang anghela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay good, mabalin na taa pare no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Uwan na pare. Sige, intapay nga rod agmerienda ijit persina ni Nana Maring. Ay, wen gaya, maguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kayat nati makipasyar. Pare Hulyaw, kayat mo ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda may sala. Ay, sigurado pare. Ado ang talaga ti babalasang ijay.
Ay na, dahito yan, ti kay-kayat ko. Palasan, di ka... Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Wow, di ka... Anya dayjay pare. Babaro. Nakadua ba palasan? Ang display ka dito yan. Babae manen. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukam latay da amin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare kulyaw. Apay akas ta tiisim mo. Anya tiisim mam. Inaklon na kun jar armag pare. Paikit. Kita ama. Saan na ka manin na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado na anos din nobya kitan. Nasayaat no kasta. Mala umay kan paray. Inta nagaradaw tanay algawain. Mun pare. Ang adaman damagag. Anya ka din jay paray. Talaga kadya di mon kayat ti agayat. Manjakon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayada kiji pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, di pa-repair tayon ti balay tayaw. Tanay narukupain. Amangan no marba. Ay, un ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag. Daw sa rin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakatsampak ba na ni tinangato a presyo tinatag. Ay, kaun anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay ti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo tatang. Nang runakan ka Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag. Nakaturpos ka ni ti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen Manong! Mari Susan! Lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman! Ay, wen. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo. Ago anak, mapmaparin ti tawag. Talaga kaday nga wanan planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko noon niya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag. Kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbukbukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka mabali na pilitan, no talaga di mo kayat, ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa akngam tsak manamo. Takaslan na po kaumatan na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itakat ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak. Ang lakastan, tigayem mo, Ago. Please like, share, and subscribe. Thank you.